Mwaramutse neza mwese mudukurikiranye murere mu bice bitandukanye ndabashuje kandi mbifurije kugubwa neza dore ko turi mu masaha ya mu gitondo turi tariki 15 z'ukwezi kwa 12 cyangwa se ukwezi k'Ukuboza umwaka w'ibihumbi 2025 ino region info nyumva kuri simikoro ndi Bosco Mutaramu cyane aho twongeye kugaruka mu makuru n'ibiganiro byibanda kandi bigaruka akenshi ku butaka bw'Urasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku mirwano ikomeye kandi ikaze ndetse n'igisata cya politike gikomeje kumenyekana ku bijyanye n'aya makuru. Unyemerere kandi aya makuru tuze kuba yadufasha kwerekeza muri Kivu y'Amajyepfo tukamenya situation ihari dore ko imirwano yarushijeho kuba yakomera. Amakuru agaragaza ko abaturage benshi cyane bakomeje guhunga nyuma yuko mujyi wa Uvira bagize itsinda ry'umutwe wa 23 bakomeje kusatira ndetse kandi amakuru agaragaza ko kugeza kuri ubu ngubu igisirikare cy'u Burundi FDNB ndetse na FARDC bari gutegura operation zigamije kongera kwisubiza ibice birimo bifatwa n'abagize itsinda rya 23 ni mugiye kugeza kuri ubu ngubu bivuga ko imibare myinshi cyane y'abaturage bakomeje kuba bahunga iki gice nyuma yuko kigezwemo n'inyeshyamba zo mutwe wa 23. Ibitero bikomeye cyane bikomeje kumvikana muri tumwe mu duce tw'ingenzi two mu nkengero z'umujyi wa Uvira nkuko bigaragara ndetse ibitero bikaba biri gukorwa na Wazalendo yewe kandi ntabwo ari bonyine gusa n'abarimo FDNB gisirikare cy'u Burundi. Amakuru yizewe agaragaza ko kugeza kuri ubu ngubu President Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo ku munsi w'ejo yagira uruzinduko rukomeye cyane rw'akazi i Angola akaza guhura na President João Lourenço w'iki gihugu baganira byinshi kaba uruzinduko kandi rw'akazi. Ibi nabyo turaza kubigarukaho turebe niki bisobanuye. Muri amakuru tugufite n'andi makuru menshi cyane ni mu gihe Kiliziya Gatolika igaragaza yuko ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bukwiye kwita ku baturage bari kugirwaho ingaruka cyane n'iyi mirwano kandi Kiliziya Gatolika ikavuga ko itazigera ihagarara cyangwa se ihagarika ijambo ryayo ku bijyanye n'ibikomeje kugenda biba aho bagaragaza ko bibangamiye abaturage cyane. Position zigiye zitandukanye z'abarwanya umutwe twaje 23 zikomeje kuba mu by'ukuri zagabwaho ibitero nk'uko bivugwa n'abagize iri tsinda ndetse ngo ibitero harimo n'ibitero by'indege cyane. Nyemerera n'ubundi aya makuru tuyere ku bijyanye n'imirwano nk'uko ibitangaza amakuru bigiye bitandukanye bikora ku butaka bw'Urasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bibigaragaza. Inkuru ziramutse zivugwa kugeza kuri ubu ngubu ni imirwano mishya. Iyi mirwano ariko irimo iravugwa muri teritwari ya Masisi ni igitero gishya cy'indege za FARDC ku ndiro by'inyeshyamba z'umutwe wa 23. Iki gitero kikaba kiri kuvugwaho bita Burora. Ibirindiro by'inyeshyamba z'umutwe wa 23 Burora mu mujyi wo muri groupement ya Banyungu mu gace ka Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru ngo byaba byibasiriwe guhera ku mugoroba wa tariki 14 z'ukwezi k'Ukuboza n'ibitero by'indege bya FARDC. Ibi bitero by'indege bya FARDC byibasiye ibirindiro ariko ntabwo byemeranwaho n'abaturage aho abaturage bavuga bati birababaje kandi biteye n'agahinda kuba igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gishyira imbaraga mu bice nk'ibyo muri teritwari ya Masisi ku kigero cyo gufata umwanzuro wo gukoresha indege ariko bakirengagiza yuko nanone umujyi wa Uvira wari ukeneye ingufu ariko hanganaho bikaba bikeneye ko ibice bibohorwa nk'uko amakuru atugeraho ava muri aka gace ngo igitero cy'indege ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyongeye kugaragara muri aka karere hanyuma ngo iyi ndege yateye ibisasu ku nkambi y'inyeshyamba zo mu mutwe wa 23 Burora mu cyumweru gishize. Iyi nkambi ikaba mu by'ukuri yasenyutse. Impamvu batuvuga mu cyumweru gishize iki gitero cyabaye ku munsi w'ejo tariki 14 kandi twamaze kugera tariki 15 ni icyumweru gishya twatangiye. Ngo ibi bitero yari karabutaka ndetse simusiga bikaba byarasize byangije ku buryo bukomeye cyane bimwe mu birindiro by'izi nyeshyamba ngaha Burora nk'uko bigaragara ngo mu by'ukuri ibi bitero byatewe rero hano bikaba byarasize mu by'ukuri akantu abarwanyi benshi cyane mu mutwe wa 23 bahasize ubuzima. Si ibyo gusa kandi bivugwa ndetse binongerwaho ko hagaragaye umubare mwinshi w'abamugaye, ibikoresho birangizwa ndetse na bimwe mu by'ukuri byifashishwaga n'izi nyeshyamba kwegeka umusana n'ibindi. Mu byumweru bibiri bishize ibirindo by'inyeshyamba zo mutwe wa 23 muri teritwari mu Masisi nanone byari byusuye n'ibitero by'indege za FARDC. Ibitero bya Burora birakurikira ibyabaye aho bita Nyabyondo nanone ni muri Masisi, Bukombo ndetse no bita Katale.
ibitero by'indege bikomeje kwibasira ibintu by'inyeshyamba z'umutwe wa 23 nubwo izi nyeshyamba zivugwaho gukomeza kwigarura ndetse no gutera intambwe yo kwigarura uduce tugiye dutandukanye nk'uko amakuru akomeza kugenda abivuga. Ibitero rero bikaba mu by'ukuri nk'uko mubyumva byangije ku buryo bukomeye cyane birindiro by'inyeshyamba z'umutwe wa M23 nk'uko amakuru ari kutugeraho nyuma y'uko mu by'ukuri iyi drone y'igisirikare cya leta ya Kongo iteye ibisasu kuri birindiro by'umutwe wa 23 bikaba byasenyutse. Rero andi makuru aravuga ko abitwa Wazalendo banze kuva ku izima, baravuga bati byanze bikunze tugomba kugira icyo dukora. Nyuma y'uko inyeshyamba zo mu mutwe wa 23 zishyizeho ubuyobozi, Wazalendo ikaba yatangaje amakuru yongera kugaragaza ko igomba kwigarurira umujyi wa Uvira. Ese birakorwa cyangwa bitewe n'uko ibibazo by'umutekano bikomeje kwiyongera biturutse ku nyeshyamba z'umutwe wa 23 bivuga ko zishyiwe n'u Rwanda zikomeje kwigarura uturere burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma yo kugaba ibitero bigiye bitandukanye. Imitwe itandukanye y'abakorerabushake baranira kurengera igihugu VDP Wazalendo yemeje gushyira hamwe n'ihuriro ry'igihugu rigamije guhuza ibikorwa rusange kugira ngo bahangane n'ikibazo kirimo kugaruzwa kw'ibi bice cyangwa se kongera kubohorwa kw'igihugu. Ni muri urwo rwego inteko rusange yabaye kuwa gatandatu tariki 13 Ukuboza 2025 i Kinshasa yari ifite insanganyamatsiko igira iti gushyira hamwe kugira ngo dutsinde hamwe. Yatumye hashyirwaho inama y'igihugu y'ihuriro ry'abakorerabushake baharanira kurengera igihugu VDP Wazalendo. Nyuma y'amatora ubuyobozi bukuru bwahawe ubita Professeur Dadi Sale, impuguke mu bukungu bw'iterambere, mu gihe perezida w'inama y'ubutegetsi yabaye Willy Mishiki, umudepite w'igihugu akaba n'uhagarariye agace ka Walikari. Ihuriro rishya ry'igihugu byongeye gushyiraho intego z'igihe gito zo kuvugurura imikorere imbere mu gihugu ndetse no kongera kwigarurira uduce tw'ingenzi turimo Uvira mu ntara Kivu y'Amajyepfo nk'uko Professeur Dadi Sale abivuga. Ihuriro ry'igihugu rikomeje gufungura imiryango yose ya Wazalendo hagamije gusa kurinda ndetse no kwigarura ubutaka ubutaka bwabo. Ubu igice kinini cyabwo kiri munsi y'inyeshyamba cyangwa se mu maboko y'inyeshyamba z'umutwe wa 23 Wazalendo ndetse n'ubutegetsi bwa leta ya Kongo bavuga ko zishyira u Rwanda. Bityo Wazalendo ikaba yiyemeje gushyiraho intego nyamukuru yo kongera kugenzura ibice bya Uvira. Ati hari itsinda ry'abakozi rigomba gushyirwaho byihutirwa kugira ngo rikemure ikibazo cya Uvira. Ibi byasabwe n'umukuru w'igihugu ndetse ntabwo tugomba gutsindwa maze ngo berekeze Crimea. Ndabizeza ko bizaba ikibazo gikomeye muri Kongo mu gihe inyeshyamba zakwerekeza Crimea. Ntabwo byemewe rwose. Ikihutirwa no kwisubiza umujyi wa Uvira mu buryo bwihuse. Ntabwo tuzakomeza gukora ubusa. Ndabasezeranya buri wese ko ubuyobozi buzatanga gahunda y'ibikorwa isobanutse, harimo gahunda y'imikorere n'ibikorwa bigomba gukorwa. Ntidushobora gukora byose kandi bizahora bikorwa mu bumwe bwa Kongo. Dadi Sale, Professor washyizweho uhagarariye urugaga rwa Wazalendo mu nama nkuru y'igihugu niwe watangaje aya magambo. Ati ndakubwira ko uburenganzira bwa muntu butari kubahirizwa. Ndavuga wo yakuri iki. Wazalendo igomba kumenyekana ku isi yose nka kimwe mu miryango myiza iriho kandi izagarura ubutaka bw'abakurambere babo. Inama y'ubutegetsi yanashatse kwizeza buri wese ko abakorerabushake bakunda igihugu cyabo babayeho mu buryo bwemewe n'amategeko kandi ko imikorere ya VDP Wazalendo itica amategeko ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ku ngingo ya 63 y'itegeko nshinga ry'igihugu yemera VDP Wazalendo kubaho. Ati natwe turiho kubw'uburenganzira. Ingingo ya 63 isaba ko buri muntu uko ashobora agomba kurengera igihugu cye mu buryo bwose. Hagiye kandi abatekereza ko bitemewe n'amategeko, ariko turi hano mu buryo bwemewe n'amategeko nk'uko itegeko nshinga ribiteganya. Twiteguye dushyigikiye kandi kubw'uburenganzira kuko dukeneye gusaba uruhushya uwo ari we wese. Turi hano gusa kugira ngo turinde igihugu cyacu. Ibi ni byatangajwe n'ubundi na Dadi Sale, Professor washyizweho agomba guhagararira Wazalendo. Kuri ndari rwe depite w'igihugu Willy Mishiki yashimiye ishyirwaho ry'ihuriro rishya ry'igihugu, ashimangira akamaro ko kurinda akarere ndetse
uhagarariye Warikare watowe yavuze ko kongera gufata umujyi wa Uvira aricyo kintu cy'ingenzi kiri huriro ry'igihugu basabwa gusa. Uvira irerekeza ku kiyaga cya Tanganyika kandi ikiyaga kinini hano muri Kivu y'Amajyepfo gusa, ahubwo ikajya Katanga, kuvaho ushobora kugera kuri Pointe Moba ndetse no bita Crimée. N'umutima w'ubukungu bw'igihugu muri iki gihe ni Katanga. Ingingo y'imari y'igihugu irenga 80% ituruka muri Katanga. Ati kuri twe ni ikibazo cy'ubuzima cyangwa urupfu, kandi nk'uko inshingano ya mbere ubuyobozi bwacu bwahawe ari ugushyira ingamba zose kuko turi umuryango umwe. Igikorwa uyu munsi ni ukwimura intambara iva muri Kongo ikajya mu Rwanda nk'uko byatangajwe na Depite w'igihugu Willy Shiki. Uku kuvugurura ibintu bibaye mu gihe umujyi wa Uvira ufatwa nk'umujyi w'ingenzi mu nzego z'umutekano za guverinoma ya Kongo muri Kivu y'Amajyepfo, ubu urimo ugenzurwa n'inyeshyamba nk'uko byemezwa, bikomeza imbaraga n'ubuyobozi bwawo mu ntara za Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Uhagarariye iyi mitwe ya 23 aratangaza ko bari kongera gutegura kwerekeza imbere muri Katanga, agace gafatwa nk'inkingi y'ubukungu bw'igihugu. Imiterere y'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo yahuye n'ikibazo gikomeye cyane nyuma y'uko amasezerano ya Washington yasinywe hagati ya Kinshasa na Kigali ku bufatanye bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nubwo aya masezerano yari agamije kwemeza ndetse no gushishikariza guhagarika imirwano nk'uko byifuzwaga n'abunzi n'abafatanyabikorwa benshi ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo harimo n'u Rwanda, ahubwo ibintu byarushaho kuba bibi, birangwa n'ibirego hagati y'ibihugu byombi ku bijyanye n'ingaruka z'umutekano uri kugenda urushaho kuba mubi muri iki gihe. Andi makuru akomeje kumenyekana kugeza kuri uyu munsi, Al Jazeera yatangaje amagambo akomeye cyane ku mujyi wa Uvira. Bati minisitiri ni mu gihe umutekano wahagaze mu mujyi wa Uvira mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, ubwo abaturage batangiraga kuva mu byabo nyuma y'ifatwa rya Uvira n'inyeshyamba z'umutwe wa 23. Ati minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Amerika Marco Rubio aravuga ko ibikorwa by'u Rwanda mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ariho nyorwa ry'amasezerano y'amahoro. Ifatwa ry'iki gice rije mu ntangiriro z'icyumweru rikomeje gutesha agaciro amasezerano yashyizweho umukono na Amerika, yasinywe ku mugaragaro kandi agenzurwa na Perezida Donald Trump icyumweru gishize hagati y'abayobozi ba Kongo n'u Rwanda, aho Washington yashinje u Rwanda kuva kuwa gatanu kuba arirwo rwateye ibi bitero. Ibyo u Rwanda rwakoze mu burasirazuba bwa Kongo ngo ni ihohoterwa rigaragara ry'amasezerano y'amahoro. Umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Marco Rubio yavuze ko kuwa gatandatu mu nyandiko yanditse kuri X yagize ati Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizakora ibishoboka byose kugira ngo ibyo zasezeranyije perezida bishyirwe mu bikorwa. Abayobozi b'akarere bavuga ko nibura abaturage bagera kuri 400 barimo n'abana bishwe mu mvururu zabaye hagati y'imijyi hagati ya Bukavu na Uvira mu byumweru bishize. Igitangazamakuru Al Jazeera kivuga ko mu by'ukuri iki ari ikibazo mpuzamahanga kandi cyose hanze amaso kuri Uvira. Umunyamakuru Alewi Kieni yavuze ko ituze ritari ryiza mu mujyi ndetse no ku cyambu cy'imera y'amajyaruguru y'ikiyaga cya Tanganyika giherereye mu mujyi munini gikora ku mujyi munini wa Burundi ari wo Bujumbura. Uyu munyamakuru Uyikan yavuze ko imitwe yitwara gisirikare ndetse na leta by'umwihariko izwi nka Wazalendo irimo irakoresha imbaraga zose zishoboka ndetse yatangiye gukoresha imbaraga kugira ngo yongere kugaruka gukura abarwanya umutwe wa 23 muri ibi bice. Abaturage barahunze ubwo itsinda rishyikiwe n'u Rwanda ryakomeza gutera imbere ndetse ngo batangiye hari abatangiye kongera gutegura kugaruka mu ngo zabo. Amaduka menshi yarafunze, ariko kandi bavuga ko abaturage nubwo babikora ariko ubw'ubuzima. Uyu munyamakuru Ukraine yagize ati abantu bashobora kongera kuba bakagaruka inyuma, nubwo kugeza uyu munsi ibintu bikomeje kuba bitandukanye n'uko byari bimeze. Ati ibimenyetso by'imirwano biracyagaragara. Bienvenue Mutwambire utuye muri Uvira yatangaje ko ubwo yari ku kazi imirwano hagati y'inyeshyamba n'ingabo za leta yatangiraga, maze yumva amasasu aturuka mu mudugudu baturanye, maze afata icyemezo cyo guhagarara. Ariko avuga ko uyu munsi babonye ko ibintu birimo birasubira uko byari bimeze, atari ko ari ubwoba. Abaturage rero ngo bemeye kwakira uko bagomba kubana n'inyeshyamba. Bayiroze Bienfait undi muturage wa Uvira yavuze ko abaturage bo muri uwo mujyi batuzwa n'inyeshyamba, ariko yongera ati tuzareba uko ibintu bimeze mu minsi iri imbere. Ati inyeshyamba kuri ubu ntacyo ziri kudutwara, ariko tutegereje kureba uko ibintu bizagenda. Umuvugizi wa 23
avuga kuri iki gitero, avuga ko uwo mutwe wabohoye Uvira mu cyo bise mu by'ukuri kuwukura mu ngabo z'iterabwoba. Inyeshyamba zivuga ko ngo zirimo kurinda umuryango w'abatutsi bo mu burasirazuba bwa Kongo, aho ngo abaturage bari bakomeje kugenda bahura n'ibibazo. Ni igitero cyatangiye tariki 2 Ukuboza, aho cyakuye mu byabo abantu barenga 200 mu ntara za Kivu y'Amajyepfo nk'uko bivugwa n'abafatanyabikorwa b'umuryango w'abibumbye bo muri aka gace. U Rwanda rushinjwa gushyigikiriza inyeshyamba. Ubuyobozi bwa Kivu y'Amajyepfo bwavuze ko ingabo zidasanzwe z'u Rwanda ndetse n'abacancuro b'abanyamahanga bakorera muri Uvira banyuranyije ku buryo bugaragara n'amasezerano aherutse kuba i Washington ndetse n'amasezerano yo guhagarika intambara mbere yari yabereye i Doha muri Qatar. Mu kanama k'umutekano ka Loni kuwa gatanu, ambasaderi wa Amerika Michael Ortez yashinje u Rwanda kuba ruyoboye akarere mu gushimangira umutekano n'intambara, amenyesha ko Washington izafata abahungabanya amahoro nk'uko byatangajwe. Uyu Ortez yavuze ko u Rwanda rwakomeje kugenzura M23 kuva uyu mutwe wongeye kwigarura utu duce mu 2021, aho ingabo z'u Rwanda ziri hagati y'5,000 n'7,000 zirwanira hamwe n'inyeshyamba muri Kongo kuva mu ntangiriro z'uku kwezi k'Ukuboza arizo zahageze. Kigali yagize uruhare runini mu gutegura ndetse no gushyira mu bikorwa intambara mu burasirazuba bwa Kongo. Ortez yabwiye UNSC ko iri kwerekeza ku murwa mukuru. Ambasaderi w'u Rwanda muri Loni yahakanye ibyo birego, ashinja Kongo kuma yararenze ku itegeko ryo guhagarika intambara. U Rwanda rwemera ko rufite ingabo mu burasirazuba u Rwanda rwemera ko rufite ingabo zashyizweho kurinda umutekano kugira ngo bashyireho icyo bita ingamba z'ubwirinzi, ariko ruhakana ko rufite ingabo mu burasirazuba bwa Kongo. Gusa ubwo bavuga ko bafite ikibazo cy'umutwe wa FDLR ukorana n'ubutegetsi bwa Kongo nk'uko rubivuga. Kuba Uvira yaragiye hansi byateje ikibazo mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi, aho u Burundi ngo bwahise bwohereza ingabo muri aka karere. Ambasaderi w'u Burundi muri Loni yaburiye kwirinda kugira aho byakomeretsa u Burundi, avuga ko gukomeza kugaba ibitero bizatuma habaho kugongana ndetse bigateza amakimbirane hagati y'ibihugu byombi. Impunzi zirenga 30,000 zahungiye mu Burundi mu minsi ishize. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yasabye UNSC ko u Rwanda rwabazwa ibyo rukora, avuga ko guhana byakorwa kandi bikaba iby'igihe kirekire. Raporo y'umushinga w'ikigo cy'ubucuruzi cya American Enterprise Institute ivuga ko u Rwanda rwateye inkunga ikomeye umutwe wa 23 mu gitero cya Uvira, aho ivuga ko aricyo gikorwa gikomeye cyane cy'uyu mutwe kuva muri Werurwe cyangwa se mu kwezi kwa gatatu. Christine Solomé, umunyamakuru wa Al Jazeera muri Loni, we yavuze ko abagize Loni ya Amerika basobanuriwe n'impuguke zavuze ko abasivile bo muri Kongo badafite icyo bungukira mu masezerano aherutse kuganirwaho hagati ya Kinshasa na Kigali. Imirwano irenga imitwe twaje irenga 100 irimo kurwanira kugenzura uburasirazuba bwa Kongo bukungaye ku mabuye y'agaciro hafi y'umupaka w'u Rwanda. Iyi ntambara yateje kimwe mu bibazo bikomeye ku isi by'ubutabazi bw'ibanze, aho abantu barenga miliyoni 7 bakuwe mu byabo mu karere kose. Umutwe wa 23 ntabwo uri mu biganiro byahuje na Repubulika ya Demokarasi y'u Rwanda byari Washington, ahubwo witabira ibiganiro bitandukanye na guverinoma ya Kongo byateguwe na Qatar. Ibi byose rero bikaba bishimangira ndetse bikerekana urugero rw'ikibazo kirano mu burasirazuba bwa Kongo, ubwo abaturage benshi bamaze kuva mu byabo. Ngo ikibazo cy'intambara iri kuba mu burasirazuba bwa Kongo gikwiye guhuzwa, kigahagarikwa, kikareka gushyirwa mu bisate ndetse no mu matsinda, kuko ibi ngibi bitageza inyungu ku muturage ukomeje guhura n'ibibazo bikomeye cyane bituruka kuri intambara. Imiryango ishinzwe ubutabazi iragaragaza ko hari ikibazo gikomeye cyane ku baturage bakomeje gukurwa mu byabo. Muri Kivu y'Amajyepfo, agace karimo Makobora ko ku mupaka wa Uvira na Fizi kakomeje kugaragaramo imirwano. Amakuru menshi aragaragaza ko imirwano yongeye kubura hagati y'abarwanyi b'umutwe wa 23 n'imitwe wa Zalendo hafi no mujyi wa Uvira. Nk'uko aya makuru abivuga, imirwano ikaba yumvikana aho bita Rwanga, n'agace kari ku muhanda uhuza Uvira na Fizi, agace kamaze igihe ndetse kanerekeza kuri Tanganyika. Agana ku isaha ya saa 5 bivuga ko imirwano ariko yari kwerekeza Makobore ya mbere mudugudu uri muri aka gace ka Uvira uhana imbibi na Fizi. Imirwano irakomeje muri Rwanga hagati ya Wazana 23 agana masaha mu gitondo. Bivuga ko aho bita Makobore ya mbere bitari byoroshye nk'uko bivugwa n'abatuye muri ibi bice. Makobore ya mbere ni wo mudugudu uri hano Uvira. Makobore ya kabiri yo irinjira muri Fizi. 23 bamaze kuba mu by'ukuri ngo bakorekeza Makobore ya mbere kandi barimo guhangana na Wazalendo mu rwego rwo gushaka inzira yo kwerekeza Makobore ya kabiri. Bivuze ko bashaka kuba bakwerekeza muri Fizi. Imitwe irimo iya Wakutumba
mu by'ukuri ikaba irimo itana mu mitwe. Nyuma Makobora ya mbere iramutse ifashwe byaba ari ibyago bikomeye cyane kuri Makobora ya kabiri, umudugudu uri muri Fizi waba ugaragaza ko ibitero by'inyeshyamba birimo birushaho gutera imbere nk'uko byaba bikomeje kugaragazwa ahangaha. Ihuriro rero ry'igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ryakomeje kugenda rivugwaho amakuru menshi cyane, ariko kandi rikavugwaho gucika intege naryo, aho bemeza ko mu by'ukuri hakwiye imbaraga zishoboka cyane kugira ngo uburyo ki inyeshyamba zirushaho kugenda zigarura ibice bihagarare. Ariko ibi ubutegetsi bwa Kinshasa bukaba buvuga ko bibaye cyangwa se byakozwe mu gihe mu by'ukuri harimo ingufu zikomeye cyane zongerewemo muri ibi bitero. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi aje kugera i Rwanda muri Angola ku cyumweru tariki 14 Ukuboza ku munsi w'ejo. Ni mu ruzinduko rw'akazi nk'uko amakuru abitangaza ku bijyanye n'intego y'uruzinduko. Amakuru avuga ko uru ruzinduko ruje mu nzira Rwanda ya diplomasi igamije kugera muri Burasirazuba bwa Kongo. Igitangazamakuru kivuga ko uru ruzinduko rugamije gushimangira ibikorwa by'ubuza mu karere mu gihe hakomeje kuba urugomo muri Kivu, cyane cyane rufitanye isano n'umutwe witwaje intwaro 23. Andi makuru avuga ko ubwo yari hari umukuru w'igihugu cya Kongo yahuye na mugenzi wa Angola Joao Lourenço kugira ngo baganire ku bibazo birimo gushimangira ubufatanye hagati ya Kongo ndetse na Angola, ndetse n'ibibazo by'akarere bifitanye isano n'amahoro n'umutekano hagati ya Afurika yo hagati. Uko bigenda kose uruzinduko rubaye nyuma y'iminsi mike hemejwe amasezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda ndetse na Kongo tariki 9 Ukuboza Washington DC mu buza bw'Abanyamerika. Ayo masezerano ari kuba mu rwego rwo kuba yahagarika ibibazo by'imirwano, ariko kandi nanone bikavuga ko ubwo ayo masezerano yabaga harimo ibibazo birushaho kuba byaba bibi cyane kurusha na mbere hose. Mwese rero mwari mudukurikiranye cyangwa se mwari mubanye natwe kuri izi mikoro za Region Info kugeza kuri munota ndetse n'iri segonda, reka mfata aka kanya mashimire cyane mbabwire ni mwakoze kudukurikirana ndetse no kubana natwe. Ari nako mbwira abantu gukanda subscribe cyangwa se sabone kuba tarabikora, ni icyo gihe kandi nako kanya kugira ngo unyarukire muri groupe yacu WhatsApp ya Songa Mbere. Bamaze kubikora kandi namwe bravo cyane. Reka rero mbabwire ni turaza gusura amasare imbere bwo tuza kuba tureba ibindi bitandukanye bigezweho. Njye mva kuri mikoro ndi Bosco Mutaramu cyane in Region Info, aho dukurikirana kandi tukakugezaho amakuru. Aho kandi nanone mbwira abantu muri bice bigiye bitandukanye gukomeza kubana natwe ndetse no gushyikirwa n'amakuru tubagezaho musharinga ibitekerezo, inyunganizi muri comment bitaba byo n'imitima, kandi nshimira kandi abakomeje kugenda mu by'ukuri baduha ibitekerezo, inyunganizi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Turaza gusura amasaha imbere. Ciao ciao, hasta la vista.